Hürmetli dostlar, bugün bize yengeu günü 9 may hem yengeu bulavı pişire bizden dost. Nendey pulov pişirebid? Samarkandский плов. Камилжон dost. Ая Камилжондан. Моментта bir кешер турайбыз. Ошай саломка етіп турар керек, нәдік кінек. Камил айтты онса, ең оста кішілер ең бірісі кешер тура тұралады дейін. Кешер тура öğrenden қалған öğrenen. Якынса несе сағат вақыт ала? Мына біз от янып тұра, от тұқанған. Несе минутта бұлау әдір бола? Кешер тураудан башлап. 1 сағатта бітті? 1 сағатта. Бес. 1 сағатта бішіп те үлгірі мені ит. Әйе. Рис. Мастер-класс бұлас. Mesela өзім лично öğrenemін де Камилдан. Қасан неме хабарға, несе турарға. Так, Самарканд бұлауы, әйбі, Самарканд пловы. Тұтым өзіміз қалас. Нендей? Өзбекса бұл ош деп атыла, ош. Суй ошы. Рис, Өзбекса несік бұла? Рис. Горуч. Ага. Шулай екен бұла. Кешер болай. Дүгі. Біздің сабаш құса дүгі. Әлі кешер тұғым. Кешер? Кешер болам. Сабзы. Сабзы. Самый вкусный момент. Майнаған майға. Нендей май әлі ол? Шығыр майы. Шығырлап. Әрі кусоктарына солай әрі. Отар керек маға. Ага. Өмелердің де халабын чеснок, сақауған, жүзім, приправалар, хамда әлбетте нот, хамда бір мешок кешер. Самауыр кегенде қойып отыра, башлап, қайнай самауыр. 20 минут жары теккейін. Әр соған халы бар әуі. 10 минуттан соң хауған халдық. Майнаған май, ет бішіп отыра. Шыны бұтай бір матырған. Турецкий. Шулай ма? Дұрып ма? Дұрып. Так, самый долгожданный момент – это прожарка моркови. Полчаса примерно жарится мясо, минут 15 жарится наш лук, и сейчас пора. Кепім еріп түс емір Пора прожарки моркови. Желтый и оранжевый. Так, хәзер тут халабы, дейбет? Так, шулай итеп, 2 килограмм кешер менән ултырдык. Каданда астында хауган, астында ит, эре кусоктар менән ит бешеп ултыра. Ниме халабыт Гайнур? Нут деп атала, нут. Нут халабыт, ага. Нокут халабыт. Мастер-класс кылгандан кыза, кызыкынуысы кешеләр күп. Так, комментируйте әле. Артаба ниме халабыт? Бұл изюм халабыт. Изюм. Астында беренче слой ит хауган, шунан кешер, шунан нут, шунан изюм. Хәзер тидән рис халабыт. Так. Кешер, шунан нут булды, шунан зира халдык. И артабан ниме харым хак халдык. Üzüm. Yüzüm халдык ае. Ол безнең главный смотровой, контролер. Қайнаны ма? Эш кайнай. Хау. Әдрәк быктырыр өчен хау койды. Так, также мы наполняем казан водой, кипятком. Кипяток. Болды. Болды керек ме? Tamam. Так, хәзер нинде этап бара? Biz haldık. Ае. 25 minut tamitse ita kişir menen biz bütün ingredientlar ris kateklem. Bir 25 minuttan ris halabız. Ада каданның исендә күптән инде ит, хауган, харымхак, зира, Bütün yüzüm, ingredientlar нут, haldı ristan başka.
Нукут. Нокот, Да bütün neme şunda esinde bir şey bultara. Kişir elbette. Yartı saatten hala bir ris. 25 minut. Şulay etip hürmetli dostlar, bizim nihayet sametler. Bizim ответственный момент gelip etti. O da ris, bıktırılgan ris hala bir. 25 minut vakit öttü. Ama şulay. Şimdi kızdırma ha bunu. Так, şulay etip. Музыку, маэстро. Это... Azırak havuztaydı. Так, şulay etip, bunda bizim самый finalный iş. En üstü sloy aldılar. Ris. Tamam. Nese minut? Tan 5'e. Kamilcan. Nese minut? Минут 10-15. 10 minuttan bulav ədir bula. Həvini baxtırabız, qapasını qaplab, baxtırabız da 10 minut. Abi niməgə olaydı butay, nimə üçün olay gerek? Bilmem onu takip. Тәртибе шулай. Это аксиома, это не доказывается. Мене біріне приправа қоштығын. Или олай кәрікмейм. Зира. Yararım. Buldum fakat. Сағадыра қойып бетті. Asıp Һәм düştü. бақтырыға қоябыз. Сразу süperdeyim. Tağandarın görüp bile. А немәгә улайталар? Немәгә бутайлар? Ой, тау. Равномерно пишем. А, равномерно бешмәле. O kemiğe başlanım. Аланга һимәйме хәтта. Нисә күт карай, нисә күт көтә. Hepsi hobbitini. Ниһаят, плов бешү стадияһында. Так, хәзер тәмләп карайбыз. Беләбез, бештеме? Быкты 10 минут. Тагыла бутайбыз. Нисек? Камил бешкәнме? Еще 5 минутмы? Azrak pişsin. Ярый, көтәбез. Buna Шулайдыр. plov buna ədir buldu. Ədir bir tane aşağı bir bölüktü. Так, әдер булды ниһаят. Мен көтеп алган плов. Багам калып пешкән. Buna asabız. İçini alalım. Ha, иң берсе ите атта. Мастер-класс болды. Gördük edin degende. О, мына иттерин хәзер айыралар. Надо было записать. İtten şol buları üstün asabı alıp düğünden. Горизонтально. Получается, смотрите, мына итте. Риса айырым берилер. İşte ayırım birebir aşağı edip deysen. Aşağı edip halavut получается. Sen de все. Так. Все. Все. Плов готов. Алпар Карим. Все Üstelge Alpar. Держи. Üstelge Alpar. А sen de kışı bitti. Yaray. Еще var içinde. Угу. Şimdi Alpar Karim. Зачем? Üstelge aşağı. Куда уже быстро захватила. Не хватило еще? Хватило. Karar bedeli еще. Кара. Oo. Садим атаку. Красота. Давайте А, мясо. отдельно шетик и халават. İsmitem. Итак, несекретная полевая каша. День Победы. День Победы. День Победы. Полевая каша. Это у нас Нафтамле. Нафтамле. Самаркандский. Самаркандский. Аскарим ас.